Dai. Patami nunguna kalungata na matakanda mo bikinabaki na daningan torang Jesus Kristo na nanto Masumasu na matakani Sigatabu. Na matin kon ni daw si chin kalima tikina vitu sanga buluka lima sanga buluka vitu mango na ken rorongo ia menda bobi di vinaka buona Kalou questa suleve kenda menda nguma tua sara en wuku ni non turanga ko chisu kla ana tikina au wikita wakina wikenda andon dona lubin Kalou ena matakandai vi matu walen en rata rawa na Zoom platform na matakandai o wikita wakin mando kinda wakana Bula ni nau seriana vinaka nau na matakandai takanini bulu vinaka chiko kangara vinaka chiko na tabe au kita pakem do talanga matu wale my Gloucester and Knowles family. Happy Sabbath, Philip and Philip's mom and dad. Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ on our Masumasu session on this Sabbath morning. Hope you're all well and good and heaven welcome you this morning. Kita katalangan nama tu wal may Aldershot, may dolay suba, nabubal may dolay suba kita bakim do matanggali at kay chinay sila na ada naman tarang Jesus Kristo. Ita katalangan ng karabin nakcha na itabi lumalang kita bakim do talangan na matakanday. Sinulda mo kita baka na maramatanggalin ay Australia kita bikin ni mata na matakandai kita bo vinaka kalungata luve viti ke may tungo no tabi werengo e balatangani ni kemuni ni numi ke mami chiko bakate kemuni na Kalou muni may tulrakina ang Bula molmolumo sana wakin kau sama tumbu chiko warin dondon baka may tumbulo mniwer ni may dugi-dugi-raki. Ano uchuchi na ngonongo. Kimo ba nakamata, ken nomni matubale, ni soliech kan nomni ngono. Lomalang talaga kita ba kemuni ni na bosin Kalou na talawal wiki mame na matakanda. So kita o vinaka kina na matakanda na Sigatabu na Kalou. Ina Beka ni baro takina lomalang ni mami ando do. Sungulep talanga mo kinda baka nambulit mayepi en rata nongo esango na matakandai kinda talanga mayepi na matakandai itakin na lom ni Kalou ni baro tak. Baka lilinga chiko na bosini bikinda baki matarukuruku na bikinda baki na matarukuruku na matakandai biko ang ruku bermai menan batalanga na bibaka longataki na bosini bikinda baki na matakandai. Mantikon na bosini bikinda baki tada buka molmolu matau matamni na lubin Kalou sabato yan kanya. Nakam berangani to usulan matu kerangami to sobena masu ngi kirita mayepi ngamang indona na masu. Mas mandan ni mami Kalou ki mami tada ke ve kemuni na mataka binani singendengo na ngauna ki mami baga Sigatabu tikina. Oni bina walebu nomuni kokuona nomuni nganga bogo sibitamangu na nomuni lolom. Oni be maru mikina ni membule na lomuni mbongi. Oni mai bogo buye sakatale be kimami na mataka binani singendengo robe kimami mikimami wakila. Na dang nimbula nangarnu di kimami pamana uto ya wala nabe ya wala be tikinyango. Kimami an rabo sakat mai na kinda saga ni nomuni rarama tangi saga ni nomuni be manmanu ya wala saga ni nomuni be kambula. Usi bitamangu nomuni ndola pa sakatale tu be kimami nomuni katumba. Ra me kimami sama tale nikina ra me kimami okachi me kimami lewe sakatale ni nomuni matuwali ena mataka binani singendengo. Memi bawa ni bina lebu nomuni bakatarani loi kimami me bakana mate ni be kemuni na lebu nomuni bakatarani ngusi kimami me dabuta sakatigo na damuni tam kimami bagandin dinatakan kimami tamate bola da ruka talain rendre matamuni kimami saker kini ni tigo tambu bakalo muni bosota ni memol mulumu
ker muni bokodo lebi ni mami bola da muni bokos sabati ki mami tale na muni sopi uni mbule sa talo me ki mami na yalo sande tiku se ko sa kana lo muni na tam bokoya me na mai bokana numi ki mami ki na be ka ya bokana mamuni tumberi ki mami tamam ki na be ka ke nga indina indondo ni saba e bokando ndonga na lo mamuni tam ki mami ngemi ngot mangu ina ni ki mami me bokoreta ki mami ki mani tamangu ni ki mami ngandra ba nambula ni sali ki bokorota mai ya tamangu na kena nguni sale muri tunga vi ki mani ki mami sa sule listale kina ni membula dambor listale ni kina ki vi ki mani na mai liti ki mami tumberi ki mami tamangu ena nguni sala tamangu ndau rokovi ndo kaindo ndo tinga kina na damni tambu beka memblet saka na nomuni matini tu kena nomuni alndo ningai liuta kana le ki mami ki mami nguta tiko bakalebu na toro bolle kan ni vi ki mani ni kuni se kuni tiko tamangu nomuni bosa ena wakande otaki vi ki mami na nomuni tamata ndeo saka tiko na nomuni bosa ni ker tamangu ningai baka yeuti ko ni yeu bakalo malang raw men tamata ganga raw men na nomuni banda ganga me nguni salatiko me ngundo nguni salatiko tamangu ni kena bakalele na nomuni bosa ki mami tamangu ni oti ni ngono ko bakalele me nguni salatalangani bakalele alo lesu vi ki mani ni oti ni ngono ko tamangu senga na bakalo binaka tamata ena bakalo binaka ti ki mani ndondonga binaka bolle butalanga tamangu be ira ndoni mertiko rawe tiko ndengo woren retiko raw tumbaga na oso tumbaga na ndrendre ngai dirumo sam masula ka tambor talanga vi ki mani non rumbul ni ngai velu taki ni ngai ve tumberi mena ya dona no muni lawaki veira me rastavi tamangu ene ve ka baka yalo me vi ki mani rastava na bagademu senga na silo burubura oni silo ndondonga ki mani na tamai ki mami bakalo malai tamangu ker na ni mami baka ronga ene kabina ni singa na mataka bina ni singa ndengo sina ngona ki mami tikin tamangu baka singa tambu tigo bati ki mani ki mami sa ker tamangu ne sanga na bunida sangame na baka nduka sangame na baka linga tamangu na ve ngarabe na kamata bina ni singa sa maso na koko mana ni damni tamangu ni ki mani na kalo koko na kalo nganga kalo ni sanga bondo ni simbo nruka non kalo ni nganga mena mati na kobiltai no muni nganga ya ki mami na nganga ki claim ta na nganga ya ki mami na nganga ki na mataka bina ni singa ningo ni nan ruka na daga ni bunita ki muni tamangu ni nan duri ke tamangu oni na bagarita kana no muni koko oni na bagarita kana no muni nganga bogo sibi tamangu na no muni lolo matamangu raw mi ki mami na bagam boleh ki na no muni tamata ena mataka bina ni singa ningo na balebu saka no muni tiko na balebu no muni be bagarotaki na balebu no muni bosa ena maidina kine be ke mami rarama kine misala no muni bosa ena tangutu balebi ngana be ka ndon mi tangutu bi ena baganduri da kene be ka ndon mi baganduri da na mbula baga yalo ni be kan ikim kim masuk ke baga bini binaga balebu kerena be ka kedengo ena damuni sanga chisu ni memi soro e mbula ndolo lo mendina ndombo sanga amen naksesu ke mani mata Nakabalevu mata, nakabalevu. Wa bin nakataliwan Kalou, ena nona loloma ki na nona biba Kalou ngatataki, ena nito Bula, baka matububale, baka matubukani, ani mori, kena nito baka bin nakasartal nga wana Kalou. Ena nito baka din takana Bula kena biba Kalou ngatataki. Ena nom nindu imbule andun duasar. Kanga do nandu baka jataki sa tiki ni neto wale kemuni na tiko may balatangani. Tiki ni neto wale baleta. Entala nindo nga na matubo wale le bagayam. Ya, desa may be kilay yan na nonda be bakat katay tiko yan na buturara ni be bakat katayngo. Tumabin binak kinawana Kalou. Na nona be bakalou nga tataki kino nona sulit ko ng bula binaka be kemuni yan tuwasar. Nakamanitale na nonda to buli na mataknikua na bakuria na ultang tinga anda may nabunuang anda yata tok may kinanda reto ting may nabakasama ni kamen balata na occupy tilai kam to ting may ultang na matasauti ito na tumanatali balilay inimber ninda to toso nunganda ba may wasabi kinda to window na quotation na usando labeta takibali udah bakasama ngo iya nunganda ba imber ni wasa na quotation ya nunganda mo me barita kana kena bakasama na kena yaleal au siang mandanga ni bukila tu bangdo na bang nanam ni kame baleta ni tukungo
Me adhobo ni ungai wilika na pakasama itiko na ali profesa ya ungai na numa mo basangara ya una wase weekend menda Okosita kwata. Menda reida na kai tiko na vanana no. Ngandra menda wase na quotation go. Nelestale. Ono betura na pakasama ngo ina kamen baleta na mining. Doon po sa talibia o ngo nitiko na banda. Sink the shaft. Shaft kinambale abaka na wesar ngango itiko. Me walutuki butitom. Yaw na bitani na pakasama ngo nimber ni the willy kana quotation niya. Sangeli tuko ni sink the shaft deep. Pelatiningo na keli sombu kina butitom bubaka na drill. Ni drill taki sombu seva kikeli butitom nangeli reida na be level ito ka na rukuningeli ra. Baka nga na daw kila na kola na sininda na reida ni tiko indala ningeli. And then baki keli sombu butitom bi reida nga na kini ala umbita batanga maronin to na pakasama tokin na bangnanan tokin nimber ni to reida bata na quotation. Either na shaft patangaya gombe kana bunno wakila ni tiko kina na kaindan donu melo kilibi sombi na loma ningele sanga itiko na be level ya ndundua ya sanga ni lorai me pakani to mendale ningele dak ni sakeli sombi ra nangeli lorai nangi bamuri sombi na be level ya ndundua mena bamuri ombi tol tinga na kena bakasami reda na kai tiko ni kena al profesa na bakasamo go. Let none think that there is no more knowledge for them to gain. The depth of human intellect may be measured. The works of human authors may be mastered. But the highest, highlight taksarangay na kasama songo meron kasama tao batito. The highest, the deepest, broadest flight of the imagination cannot find out God. Korea, already okay. Highest, deepest, broadest flight of the imagination. There is infinity beyond all that we can comprehend. Remember, isang ni bagayala. And the nabuliti ko, kwa ubabin pinakina buwan Kalou, ni Ronnie, bakitara, meron yung tumindam in the way we say. The way bakat katay. Ang dukat ko, ito ang we say, tiko batikirto ng kay ito may Canada. Tapos ang dukat yung batani sa Kalou, ni sa tuti ko na yawon ni Sigatabu. Singaliburo na Kalou tiko bikito, matakalilay tiko may bikim do. Ini kita do sa batikirto may Canada, to sa singa sande bikito, Sigatabu birto. Terus ang dua binati ko may nakamen baleta nangona ni nongona ni tungo na bubal may wasya ina nito na wasiti kung gito ko na bango ilando naka ore na banda takabikim do nakalungatin nomdo bakasar nga nakalungatin no baleta ni dabi sulikita ka na bakasama ni ka may baleta ng din boss ni Kalou rin na kahit kung tikoy there is infinity beyond that all we can comprehend. We have seen only the glimmering of divine glory. Nindari that ko na biba kasama so na post Kalou and the serenity nga na glimmering kan mambale esiken na raramalalay tong bak nga ka. The glimmering of divine glory and of the infinitude of knowledge and wisdom. We have, as it were, been working on the surface of the mine when rich golden ore is beneath the surface to reward the one who will dig for it. Kali sa bebe. Ninda turna nguna minto bakekeli.
Ninda wake keli wakatitomu. And then na rei they saw na we koula tale saw na we vatu tale kwa enda sang ni rei ni tiku ngai na tale ningel. Au wambo te tiko mai na ngono ngotu sana rei da. Eda waba ngono na tu ndambe ting mai. Kento si baka uroni ka bako tu asin ndambe ting na tuku ni madi wasi rosa ul kalima ya. Iya, kem kando rei da baka rambai lebu. Na tuku tu bi wasi tikin ngo. Doro ni rei da ni lebu na ngono kento keli sombu tiko ira. Tu wakile tiko mbala ni tiko ira. Ningunan to na rei da nga to bantin tin takay na wika na bos ni Kalou ni to pakikeli wakati to mga rei da ni bisi mati sartunga baka indo na jigsaw puzzle isang ninduinduin na kahit ko na profit ngo pati kay na pistol ngo isang ninduinduin na kahit baleta ninduanga na yalo may baka kila ninduanga na yalo bilitak yalo tambong abkati ko duinduin na tambang unar duin bulakina duinduin na nararama erundui bagayabu tekikina ia ninduanga nangas ni bulilebu ko ai biba tabulidi mendangai torna ngone mendangai bakikeli mendarai na bekake de tiko en rukuni ni be selvin droni pepper sene be bakasama eram bitu en bosni Kalou endana rei ngaki na tale ni be kai katana Kalou mendarai berni de 2000 kram ndolangan na Thomas itu Kalou taritale na bika membeleti kemuni kena nom ni vosa nyal vinaka ni vaktikle kemuni tale na kemuni serau en nom ni na posa tale biki mami merau ni kememi rei vakati ki mami ne tubaki ni Bula lenga ke mami Bula tukina merau ni mami torubi kemuni na lomandondo kakeren nom ni beba koko taki beba bui beba rara mataki kememi tuba rau kabawa rau kina nom ni matintu na wali tal turang nom ni ronga na ni mami masu wana may mas chisu na isor kani mami bakambula amen nimbera ni ulanja na quotation ni tarawa onangan raba menda turai na vida na tikin voltam iko ina rito rawa na wakimbalimbali na waserua Dopo sa tau sa siningin dong bitu tak na tikin voltam ito na rito wakimbalimbali na waserua tikin na tolu kena tikin na 5 ono wili kayani mbalimbali na waserua tikin na tolu meta na tikin na 5 kahit na kenarorong no mo wakatundalinga mo kina buku kabango le sarna lo mamu kina yalo matua iyo ke baka ko tangida na lo mabuku katambalaka nanto momu mo kilaka ke baka ko ngara me baka ko sanggara na siliba kabaka sanggara me baka sa yawuni sabi na yato kona ngai kila na rere baki choba kasaba kakunea na Kalou mo kilay koya kena babalangi dali na kena babalangi rere na tikine 5 ya kena tikine kena 5 kena tikine ono then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord, for the Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. And then dambi tiko kina menda via kila and then tuturtik nanguna and the tubia mayandra mataka menda tundambe menda tubi wasita kasi tumibi wasita kana bos ni Kalou. Sang linyo ko ngo na kahit politiko ite meron da kila na rereba kichoba
Siyang ni kwaya na kahit ko na lumanda to. Ina. Dua tanah tiki nong ngandamento, rua tanah tiki nong ngandamento rate. Sope na rusang wika rua tiki na rusang wika dua. Sope rusang wika rua. Sope na wasi rusang wika rua tiki na rusang wika dua. Sope na wasi rusang wika rua tiki na rusang wika dua. Kaya tiki wangu na kendaro. Mokilay ko ay mandanga. Bondraw baby na kat. Dali talanga na kian babalang. Ito sa to nuli ka tali tinga na kian babalang. Dali tema ito tali na pagkasama ni kahit ko na bulta babalang. Dali ni matata. Kaya na kahit ko na kian babalang. Acquaint now thyself with God. And be at peace. Thereby good shall come unto thee. Sabi na, kaya ko nga mainit ako. When we take time to acquaint ourselves with God. Kung narinig na makasama ko yun, na makasama ni lesson ni Besa may pati na lesson in the Bula to na mataw nga mataw sa Domingo leto may na mataw ko. Na bakadeng na vinaka na lewaya ambiti po mayabir ko torto may nakaluwi na kautamata. Baleta ni okenda na iwas na bulim-buli wasi ito mo. Si baby. May narinig na kaya buli na kalo may ni matay, ni karua, ni kalima, ni katol, ni kaba, ni kalima, ni kono. Eh, uiray, wasa nga, ayado. Liyak may weekend, ha? Kung nagtikin rusang kono, kinapigin rusang kabito, na pakitig wasen dua. Let us make man in our own image. Meu, topo batiki kenda to, kame, udui kenda to. Kali. Yikila na kaya ngimaya, eh? Ningon sa may durta ko sa kinani balbalda. Siyang ni tu na kalaw mengay layba. Nisar. Nisa ko wari na pagtulawa kina na tamata layba. Yan na muna. O babi vinaka kina ni biba ungeti tiko na noni haltam. Menda turna muna to get ourselves acquainted with him. Kasi na kahit ko na quotation ni education go. Kung wanda menda to na dewa kina. Higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children. Godliness, God-likeness is the goal to be reached. Before the student, there is opened a path of continual progress. In Bambale, na yalo membasik ti weekend, ang binakata mo kilata lison. O turang ang binakata mo ni wakatawuli diyaw. O binakata mo kila na bika membeliti kemni. Tamango ni albinaka o binakata mo tumbo zake na nungubiyo kanya batiki kemni. It's a continual progress. But natang, ano ni nakinakalo, menda pokalis suitale, godliness and godlikeness. Nabunuwa and tuto mamikina, gisama idurta ko sa nigol buga, e binakata nakalo, menda bali suitale. That is what education is all about. He has an object to achieve, a standard to attain that includes everything good and pure and noble. He will advance as fast and as far as possible in every branch of true knowledge. Oh, makasamtati ko. The kentangon the bully kelmai and the to na reda be in the reda mera bully vinaka na luvenda. Gia onitaka ni na bibara el mutu tik na el tambe na teknik ko ni reda. The true knowledge, true understanding is godliness, godlikeness.
Nililakutiko kinanapakasamungo. He has an object to achieve, a standard to attain that includes everything good and pure and noble. Pwede nagkura ni makasamungo. Oh, ito nililisa. Hindi ba sa kabila natin nanong by infinite love and mercy, the plan of salvation has been devised. Ito na naman nakalo ba taraki na meroni wakambasi kataki se wakabutui na plan of salvation, and a life of probation was granted. Ulilan ti talimu reda na education to na paragraph to wili kamaya iti ko na paragraph 18 yung ulilan ti mu na paragraph 15 reda na kahit kunike to restore man in the image of his maker, to bring him back to the perfection in which he was created, to promote the development of body, mind, and soul, that the divine purpose in his creation might be realized. This was to be the work of redemption. Mbali ni semaba tero na pagkasamungo. Na bune no ni nakikina na Kalou mendo to bango da bakikeli bakitito. Da tornango na mendo bulida baka mumatu na bos ni Kalou. No ni naki duam bulungana no ni en duam bulungana no ni naki na Kalou. Me bakli sitale na kendi tu baki ina bunu enda ambulito mandamiki. Na narige na quotation na me ristote kitale na itubaki ni yalo itubaki ni bakasama ni tukun tingo ana bagal mo to kena buku me katuri ti kuna kai tukuna na bos ni buku na bola ni bagim balambala me rani bagal sitale na ni baro ni bakasama ni baro ni yalo mende kilana lom ni Kalou blete anjina ngana inaki ni lomalai ena non may mate na turang Jesu. Merau ni baka rita kita lebih kenda, baka matata kita lebih kenda. Nanguni sala po enda ambut sebata mai na non rosa may sikalutu na bunda. Kaya na non sasanga na bunira. Me beba kasi siya na non di lakalako ni kautamata. Na signpost na highway na bukituki na inambula na buki na bisaw. Na bisaw na signpost meron ni badalay kenda. Baka si siya kenda. Iya. Kasi nga na non da mapi. And na dididala kina and na buti sebata kina na inakitambu bakalo na dabya. Me ristote kitale na image av bulikan da tumanda may kina na Kalou. Toto yaw ti ko na pagkasamang baleta. Kuriting di bang nanan na to dambiting may kina na occupy tilaka. Dasa na ron ni toriting may mata sa oti na pagkasama ni kina kutiviti ko na buwawe. Bingon saliso na kutiviti kinabuwawe. Unang anda may to rida tala bang titong bubagalila ni kuwa. Kaya na beka yan doon nung may to na nana makikina. Baleta, o naroon ibig bango. En waktu rana Kalou may ato may sonakaya na kenda malyo. Baleta meron ba yung ratikan. Ito na rin na sana bitikin ultam. Ito na rin talia ng naroon tos talba lililiw. En nanon ito rin quotation mo. Umambot ni sana matatabikin to. Na true education. En nanon inak na Kalou may bagalisitali na itubaki. Kaya itubaki en nanon dambula. Umambot ito ni na nito na rin ito na pakasama. Yung rin, kung na kaya kanikuri. This is the object of education. The great object of life. Oh, makasama tati ko. Napag nananong ko. Na kenda ngon dakila. Dakila makasama tati ko.
nina e whakangani ale ala ni nona mai do talo takatiko chisu na bi bos wakatutu wata. E bida tiko koe na bi wakaritaki. Na vingo ni sala ero ni wakaritaki kina nandina ni nona ngandraba menda wakaritabu lili me rao ninda na wakatulewa. Enda ting wakate kenda. I vina vanua enda vina kata menda wakayabutaki kina nanonda wakambauta siya nanonda biokani. So na listale na punungo to ay kumikina na mada sauti. To ariti ko na koko na rawati me kato sa kilay ko ina kana buli na bos ni Kalou. Wag na buriti ko na Bula na masu. Kay na kana wasi na rarama patay na rarama to na landi kina na landi kina lito sarila. Regenerating, enlightening power of the Holy Spirit. Kay na kay do virto na lewe dindu ni maramongo na lewe lima kena ratuna marame leo tim. Iya, dona na puno nang anda mo bangoli kena tuki na yo nanto to na nimbera nang anda menture de sona biti kino. Kena Batarana kalau me kawasa baritati ko. Kasi kila ni tambang ngonin tambulati kina, ngonin bakaliati siya, ngonin ni wawa me katu sa rediti kumai. Nganda me to rede bitna tikina. Dua tiko ina Efeso na wase va tikina tin ka va kina tikina tin kalima. Efeso na wase va. Dono ba bula no pitikina ngo? Am to ngona. Dono roni ge ba wilika una wilika yan. Oni bera no busota ni ber to wilika na wase na Efeso to na rede mandar matin Timothy. Busota. Matin Timothy na wase va tikina indua ke rua. Matin Timothy na wase va tikina indua ke rua. Ronga zakati kuna. Iya satu kuna bagamadala na yalo tambu. Ni na bukitanya so may nabakambauta enangaw na imuri. Ni rabakarongo de so na yalo enda ubi bakadalay kina nonray bakabubuli na teboro. Ena nonran dobi bakay sini ersavo wasalaso. Sa tabuni na nonraleway loma mebaka ena kukamea katakata. Numiti ko na bakasama tundamit may kina occupy till I come. Ia tu rei na kai tu tiko kena apostolo Paula isa tu na kena bakasam ni tiko bango. The Spirit expressly says that in later times, may nanguna later times some will depart from the faith. Na koko me katu sarida, na koko e rawati ninda tiko na dambi tiko na yabu ni kai tiko na longi tambu. Ulidi na bos ni Kalou. Masumasu kene diki merau ni we wakoko taki tiko na tambu we wakabui we wakoko taki we wakabui kei na nonda kere na nona biko we wakoko taki merau ninda bota menda wase ire na kai ngai tiko kia na Paula sa warita ka baka matata sartu na tambu ni na yado na bukitai na yado na bukitai taro betarongo ni yado na bukitani na daba na roni baka bun na bukitai tu rei ngai na yale alo nindo na unikau se illustration na kan bitu na turang chisu na ibultam ina kame baleta na tarbale ng dalin nuk kina tarbale ng dalin bat ni lako may na daba bale tar ng dalin ni nuku edaba liwa nga may nakain sa bale ni bakayabu ng bula bakawaka ng bula e bakandaytaki ng bula ena kena bulidi na bos ni Kalou kan kasama tu reditik may na lalo in panisoro triangle of sanctification. We are going through that process of sanctification.
Say, that is something that we need to build our lives upon. Ninda bagayabu ting na nonda Bula, nonda bakambauta na nonda bulida na bos ni Kalou, Masumasu. Pongo na ba ibang dita kaya siniyado kina na bukitan. Ay na kahit kung nefiso, yan nakaroon kina to sabi liri. Nefiso na wasi wat kinatin ka ba kay tin kalima. Nefiso na wasi ba kinatin ka ba kay tin kalima. Ay na kahit kung kinatin ka ba. Menda kakuha ni bang ngone atiko ka Veito sea ki kabiko yaki na dhangi kede ngani wagabubuli na ilawaki dhani tamata nandau vanga seni sana kitikina na viva kadalai. Iya, tamge kenikuri. Iya menda iya na kandina na yalololoma. Menda tumbu dhake veikoya na kakede nga. Veikoya nga na ulunda na karisto. Tamra kaya tukuni we should no longer be children. Tossed to and fro. Do baka samtak tu na mantang sinkilan e bosongo ya rongo tapi tamango na bosongo. Dumukuro. Da kilana balin na dumukuro. Tau o no kilana dapat na dumukuro. Dumukuro na jellyfish tau. Dumukuro is a jellyfish. Kan mambali jellyfish etos tunga batikina susong. Na bunonga ko dito ko na bunonga ko may kinanadang ni wasa-wasa sa tos ito jellyfish. Kaya mani koko may bangoy na debang yo tos ay baya na ito lako to tosor bunonga ko kutal manadang isa ngo yo tos ay isa ngo. Pero kahit ko ni kaya nanon to tikina. We should no longer be children. Tossed to and fro, carried away with every wind of doctrine. This is something that we'll encounter. This is something that we have to get to be prepared for while we are occupied till I come. While we are in this waiting period, and wind of doctrine, and ya sindon kina mendo baka sa mataka na trimming to ray that na mata sa ati sindon ito ba nino nararaman ni kawa kilamo ya unang pagsauti sang o sindon ni baka yabutak na nung bubuli na kabata buli may biyaw tamang di na nga tal sang sino pa ya sino pa sino baka yabutak na nung bubuli nakaw kilamo na nga may nabulatol sa uti sang. Rinta kiti ko na wawa wibisi. Activity ko na wawa ni wisi nga nanonoto wawa ti ko na maramo ya ko indon at ninggili to ture na madasati. Niltonggili kindalma ngi pagruta kina wawa. To leli marto wawa ti ko to akndo ko activity ko na wawa ni tinaya. Total na leli arto do kena was modem bok posar tu nga sinindona ka sinindona bawa rawr to the kabu iya klana kai tu kuna ton girila kai tu na prophesy and baktarana Kalou me ado may nango meron kurita kikina ng Bula bagandei takiting ng Bula bagayabu takiting ng Bula siya Rongo na kahit ko na naipiriw na wasi tinkaton. Dotal na tikina yato na rin. So, saan bitigin nga, to rin na pagtotol. Tuturtal na nga, nandun ang gay rida. Ano naman daw nga, nandun ang gay rida. Kina nabikay, bagrita kati ko na iwaltambo, nabikay, nandun menta bagayal mo to, tekikina. Yes, ay quite nga, nakaturida. And, nabuko baka lumalang yung andrebe meron da baka date kina baka lang nga kina baka
iperiu na wasitin katolu tikine vitu me dobana tikine tiwa. Ngata na kai tukune na vitikina ngo. Dona numira era aluteki kemdo. Era tukune vi kemdo na bos ni Kalou. Wakanda murmuria na nonra wakambauta. Kana numa na ioti ni nonra ivalval. Balat na taba itu kuna na tikinewan. Sai koe tiko nga o Chisu Karisto. Ena singa saoti, kena singa indai, kena be singa imuri. Kena ikuri. Doka kuni beka weaki ena ibabubule bunga sala ko bakatain. Ni sayanga me bakataunde itaki na yalo ena laloma sasoni. Ye me kakuanga ena kakana. Sa siang ni anga be irair saonga. Basi katalmiki na nabakasama ni beka weaki ena ibabubule. Do not be carried about with various and strange doctrines. For it is good that the heart be established by grace. Oh, ndak mtoto wa uli katika nabiti na wak ndono kang baleta. Ono baru wasabi kim do sona biba kasam. Dona pa abar katalangan na profita. Na profito emosi. Kung na emosi na wasedi o tikinediwa. Imber ni lande na emosi na wasediwa tikinediwa. Emosi na wasediwa tikinediwa. Buntik mango. Nisa yao. Raida, was tingo na Kalou. Kau na bakarota. Bakarota kinambale, I will command. Ia kau nandui tabulo ni ratani na matanggali Israeli. Kinabay matintu kaya nga. May bakasa tabulo ni na sila na bulo. Kana siyang niluto en dua na buwan na kinanggeli. Kaya babala yung tingo. For surely I will command and will shift the house of Israel among all nations as grain is shifted in a sieve. Tabulo ni na matanggali Israel. Pamamotin kimdo sa kilati kondo rongoti ko na makasama ni nayado nangone ni Bekureitaki. Nayado nangone ni Bekureitaki. Ni yado na Bekureitaki. Pwede na makasama ito kung tikay kaya adibe. Matanggali Israel. Kinmambale adibe. Ke, lamungo. Lamanilot. Yan na buna to bibalong nga tiktikin na makasama. Occupy till I come. Bakatara na Kalou, may adam may nabikureitaki, may bukato sa retike, ako ay na bakarota, may adam may bukakin. Nangong na unang anda mulan ti talento na tikin po tam ni Bern Turi na Turi na tubay tak na piba kasama to na piba sa kikina na bunan to na bunan nung anda me Turi na bitikin po tam Turi na kahit ko na po tam tungiri na kain bakit tak na Kalou bana no na profita na banda. To ari da tikon don ito ko na ruwan baka na mata saoti to ari da kina na bakasama ni kamen baleta na iceberg klangali ito ko na tikubango meet it na bakasama ni kina na yado may rede ni bakaya baleta na lot ngit ko sataba yan iya ubambatin bandi tekin to tik na to rede na bitikin wal tamo na bakatara na Kalou may yado baleta may yado na bitabulon ya baka malmalumu na kena wilida na bos ni Kalou. Malmalumu na kena dikebiti ko ng Bula meron ni bararama tiktiko. Kabako kota kababui na yalo. Kaya bakay, siyang ni turno na menda bakila na itabi nandun na mendang garaba. E nanondo waseti ko nararama ni Bika. E waseti ko Bika. Sabak tikilating may Bika na Kalou. Orto na tul na kao. Si kwerto na tul na ka. E nabiba kayan daytaki.
ena bibakal kokotaki ena nondambule ni biokani utikichisu ono nganda muli katalindon tikina ena ipiriu no wasetin karua tikine rosawu kabitu ipiriu no wasetin karua tikine rosawu kabitu ia ongo saba kandua tali saba katekilei maikina ni nakautania na veka sa vaka ya balati me vaka na veka sa daka lada dabo me tunde kina na veka sa siang ni vaka ya balati rao those things that are being shaken as of things that are made that the things which cannot be shaken may remain. That the things that cannot be shaken may remain. And that is something I believe. Dona kain to tunang government to bagay butak kinanon to bakasap na to bangbo. Ni bagay bu nanon to bulo ni biokan buti kichisu and non bulo karisto. Blato kwaya et take buna nanon to bangbo ta. Kwatal ngay na may so mananon to bangbo ta. Ono para second weekend to like tukutiko na go and dona ribot to sin dona bakasama e bolana panda on ngandra menda to wasiabat dona reida do dingoma na nando to na ko mas ni kiken to nalta me to dingoma to reida na bi bakasama to sa bagay butak may no to uli ka may na pos ni Kalou kay na bunua en dono menda bagay butak kin no Bula kay na nonda e andra tiko nana makitiko baka rautiko ni nabika na yado mai rawat na kay tiko na quotation wo. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. And this reformation would consist in giving up the doctrines which stands as the pillars of our faith and engaging in a process of reorganization. Alam ko, solitiko ba ng doon may nanguna. With this reformation, mulis talabang ko, ando ba kasama pag-limber ng Korea? Usin kila wikim daw na sini tiko wikim daw na son do andam kumay to mas kumay wambot ni so wikim ni asini tiko na mother ruas out ni tornango na ni raida na ni lavelave ni presentation na mother kwanda to raida making na nakame balata na meet it wakasamataka na kangay raida na bango na banda na nono tukuno bango o kwa raida na alpha manay matay ni kaya do may bakay kinitik-tikibu kay tukun tikubango na omega yan ngay murimay o kwa bakay ririko kinokwa bakay tunokwa ririko kinokwa membalitir na non tamata na Kalou ya turi na kay tukun na nititungo na bakasama o bambot ni na bakikip to na altam mento to ngumatua mento to halungang usin kango na nongu reida ni to na siyang ni bakatartutu na yado may na bikurita na lomini loto e baka nga to sari na kahit kung ito kaya na profita na yado may na sibiraki na matanggalo Israel yan na tukuto na bisita katiko na balong nga tekin to mental lomandina yan ang una ninguna en tambulitikin o na kurni kahit kung ngo. Were this reformation to take place, what would be the results? What would result? The principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Nekuri
a new organization would be established. Books of a new order would be written. A system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of this system would go into the cities and do a wonderful work. The Sabbath, of course, would be lightly regarded as also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. Kawa kala wa sabarita ko na bakas sa munggo nito na una, yaw na beta ta kita. Ono biba na numital ngakin. Elevo na bika sana basi kamay na lomani lote na ngone ni kuwa. Siyang ni kaya tau ya may kina na movement ko may nga to sa rin na kahit muntik may na profit ni klo. Eno na tukuna na bika tau ya may suli na nona inaluto kena bo. Na nona remnant movement. En elevo na kaya na zurmay meron ito kung kinabango na bika ko sabi ka makaw. Ono bakasamtati ni sanda tukun tiko na pagnana no sandong basi ka may balet ni bosa una bosa tingayo na nung experience tong tingo miyaw tikin na bosa tika na nung experience ni gay yado mike kito yado mike si tiko na tambangon ni ngonelaw yado may don maka may nanguna sarangaya singito yaw tiko kina na kame balet na Hillsong Church ngo sa barita kochi guys doon nakakimay misota tikina na pingarabi na durbo kinangonelaw nanguni saladaba meron ni marroy kina na pirna durbo ngonelaw. Lahat din doon ay wasili bursan. Retak, isang wala nga niya to. Yato na mata pagkambuti kaya iyabik na luto man din kabito. Doon ay wasili bursaralak kuitat. Iya, pagkasamtati na kahit ko na quotation mo. E na yato may na reformation. E na yato may. E na sinigo na ka na taro na kaya na basi kamay. Listale nakakwato wili ko may na boss ni Kalou na nandoto wasi wili ko may na ibola ni Timothy. Pagkasamtati ko kaya na matin Timothy tumutay sarangan tikina matin Timothy na waseba. Ni sa tukuno bang madala na yalo tambo ni na tao. Ni nabukita ni so may nabukambaw tayo ng ngaw na imuri. Yan kasat ko rating may nikultam. Iya, to nabibo kay along nga tikina may nanondo to ultanga. Occupy, kill, I, come. Ketika kato siyang ni bibo kalong nga keto siyang ni turno una menda bibo ka retitiko. Enayado nga na mode, whether we like it or not. Enayado na ngona, endo na mode, baleta, hindi tiko na itambang ni leo kisea, and the siyang ni tiko na the sinibia katakasara, and the sinibia batang-batasa. Ni tikin na lamang ni na kikin tao na kilometer tao reda. Napakasama yung andre na kaya tamo medyo tubuli batikin na ni kuwa. Lem na bibang bubuli ang basi kamingo se en baktara na Kalou medurma en loma ni loto. En silebi kan na bakasama mendarida ni bikay bagayabo teknik ni redetun sa tinga na quotation na fundamental principles. Na yabo saranga ni loto katikwa en loray ni sabi yabo makaw. Lelak serta ngame kina na kame beleta ni singta. Ya. Ang bagawin pinati ko buwan Kalou ni siliti ko weekend na nguna menda biba na numtikina menda biba kalong nga tektikin. Rather can ikur. The leaders would teach that virtue is better than vice. But God being removed, they would place their dependence on human power, which without God is worthless. Their foundation would be built on the sand.
And storm and tempest would sweep away the structure. Who has authority to begin such a movement? We have our Bibles. Dua. Yang kedua, we have our experience, attested to by the miraculous working of the Holy Spirit. Nestali na yabu kwa to bibuseki kumiki na kai wahuna na nondo dambinde na leo lelima to bulida na bosni kilometer to kilana dina to bulida tanga na bosni kilometer to zabi kalawa me kai experience ta kina kai bulida na bosni kilo ta kwango na kai na bibaga yabte na kai na bibaga ndita sini kai e theory wala nga o bambo tinin to turting na pakasamba ko to bimbaliti kina na mata south o nga kati kwango da we was taka weekend ba matubali da we was taka ba matubali da we bang detective kina we na luben o no se we sono we kame kango to kono no boso tinga na nungo experience na kanga ustaka na nungo bubali ya ngandre bo kira war kalo me bikiyaw meron kito we was taksar mo was sa rin nungo gona ka ustaka mai do leb na ngona essenga nikila na to na italtala may viti kila ni sau ke tamango may viti Dios songul ka viti ng dola na madong yan ka yan isa tal tambak baka samta ko irangay ti ko ira Dios songul ka viti ng dola yan ang baka samta do ng una kito lako ng dola punwa siyang linggas ni bet nianggas ni bultal tungay na loto na marama na tinang yan kito asali lesin do na punwa siyang linggas ni buli raw kinoko ya balet linggas ni siyang kinakor ni buli loto saman tibal kwa nga sabi nga rabi tulad turang na tamang na nitumbula ba kaila iyan do tani niti ko inaloman ni banua lakana na were yang go kitulak ko ilotok kitulak may buka lak ilotok andun do na sing kito santam sa tukuni kito kotam na may sa tuwin wantiling kotam na may nambawas tingay lo may $5 kaya may kito nakana kinaloman nindo ng kasama dating ng buli na taon sakit man bibusek nga may na mas Masumasu keda bagan dole o ti sarangana tin ni mas tanggir o ti sarangana tin na masu tanggir na telefon so masarap ko ang wala tundo na ko na tading ko wala soma tunog ta sa bulan nga bosting mi kinatamang gulilay kahit yung makuha sambi tayo ng gore ronan dola yung makasamta kakito singi masumas o kahit kaya wikim do na kang the way watabuli di we're na luwen the American na na experience taking Arabic Kalou. It's not just a theory. Because when it comes to the time, ni nayada may na midnight cry, it's the experience me bakana. We have our Bibles, we have our experiences. Kung goyeno, bakan data kikenda, mendekila, ni sasyang nakakadaka, danabiya pati ko pakilamingo. Ang tindi ano kahit yung tinggo pakilamingo, ito saya do tinggo bikito na lockdown. At kuning nga ni mother dua, yung sali mother rua, gain list mother sawiti, ngona singalu tuliya tinga. Satu kuntal bikito ni satos tale mayan mother rua tale, ya nana makini na raw ni 2 tal na pula. Iba kasamtaka, so nangunan rakin-rakita sa ating minggoy matan. Kaya kayan da siyang ni wakila na dako na experience ta kinimbulan ni Bioka ni Butkichisu ni nanggayaba nga may nadani meron ni liwat kaya na meron ni yakla kikina siya bagay ba inanon da bang bauta sibirak ng dambula endar letaba to na kain doon mendaron ni bako kotikin bulay kaya na tautikin na mata Bioka ni enanon da to ngumatua na kaya na bulili na bos ni Kalou da bata bultak na biwasitak ka berarti kira na luwenda. Ang kahit kaya naka-experience tak may nanungkutong balaki may o kira o siya walti nga ay nanungkungan diba?
Di sa kwaya na kang ngandre batawul sa batawul ta ba nalbing. Meka me experience taki na Bula ni bioka ni wat kichis. Ronga na Reza na kuri ni na summarize takwal nga na point ko malit sa tal tu na nandang. Who has the authority to begin such a movement? We have our Bibles. Kung na bat. Si baby. Si kung na yabu bat pa tandan don mitarbal da batarbalikin. We have our experiences attested to by the miraculous working of the Holy Spirit. We have a truth that admits of no compromise. Dakila na dawa nandina. Nandina ni kamembeleti Chisu. Ni lako may nabuhuli ni kamembeleta na LGBT, lako may nabuhuli ni kamembeleta na evolution, lako may nabuhuli ni kamembeleta na in new age, kasali lako mingway na nandabaraw ni Sokalo, lemo nabuhuli ni new age sa durmen na nandabaraw ni Sokalo. O siyang nanguna piyo mo siya sabadi di kita koron wasa bikim ni mendotal nanguna. Lemo na babubuli ni new age sa murdur may nalominlo. Kung na reformation ko ito kunting mingo na prophesy. We have a truth that admits of no compromise. Shall we not repudiate everything that is not in harmony with the truth? Repudiate, refuse. The rejecta. Shall we not reject everything that is not in harmony with the truth? What will be our safeguard o review tanga na pagkasama? Nadaway na pagkanditik yan. Matay, we have our Bibles. Yan ikarua, we have our experiences. Yan ikatolo, we have a truth that admits of no compromise. Nandina, maratatawa, ni bagayabo ng Bula nandini ni boss ni Kalou. Prophesy ni kahit kung na Kalou ni nayadamay. And sa ati ko bubakan din na taktungo na bika. Doon mo nandang daw kung na tumay ni nayadamay. But prophecy is being fulfilled right in our very eyes. Yung nitakakina, ninubakikin na na Kalou. And on the right tali nagtulong na bakasama dito may indabikin. Boss ni Kalou. Experience kay nandina ni kamembeleta na bunin din ang apakatik ko Jesu Kristo tinanonobos. Nung kumas ni nabaklungatik yan datong nakaluwa na tukutuku and the way was shaking na ni kuwa. Ningaw na ninon da wawa ito kung ko ya occupy till I come and bakatara na Kalou may other may na bekureta kimbeleta na dab. Meron ni baka hendratik yan na mendekila. Si baby iti kung naitubakin ni nung kumbulan ni Biyokan ni Batis. Nung kumas ni nabakalungatik yan itong nakaluwa ni tukutuku Okosita. Niyal panaka. Dua wal nga na noon dito mas ni Bernius silitala ng unabi mata. Ni Mami Kalou. Ki Mami vinaka bikim ni anom ni boss bikiman. Ki Mami bakilani. Ki Mami tiko yan ang una ni wawa. Pero niya do bikim Mami tiko na yalo ni noon. Ni Mami nuinggaw takati ko na bikaya do abuliti ki Mami. Iki Mami baka binaka ni ko ni boss bikim Mami. Baka ndita ki Mami. Ni ko ni setiko. Ni simbulatiko. Ni si baka authority ko na yoto. Ni tabi ni bingarabi na bukuy ki Mami. Inanom ni ngandrabi na kami baka ndita ki Mami. Inanom ni boss. Inadakadakayado ni nom ni alatam. Nawaliw tal ng unong ko turanga. Mami maso. Siyang na yata tani at nabim na Chisu. Ni Mami Sorka ni Mami Bakambula. Amen.